Alpha Papa Tango, goedemorgen dan in de prachtige 5-9 zijn van Aberdeen af. Dit is 5 Hotel Lima, dit is 5 Alpha Papa Tango. Daar sê goeiemôre, dit is 5 Alpha Papa Tango, dit is 5 Hotel Lima, goeiemôre ook daar vir jou Adel. En ook 'n pragtige sein 5-9 daarso van julle kant af. En julle kom pragtig deur hier op Aberdeen. By ons is dit dan sonskyn en die wind het so 'n bietjie gaan lê. So net so vir 'n report daarso. Maar goeie report, mooi audio en alles is loop mooi daar van julle kant af. Ek praat nie baie op die 30 meter nie want die antenne is 40 meter loop, maar julle kom pragtig deur. Goed om julle te kry hierso. ZD is 5 Alpha Papa Tango hier van ZD is 5 Hotel Lima. Dit is 5 Hotel Lima, dit is 5 Alpha Papa Tango. Het is blij dat een mooi zonskijndag daar bij jullie. En dan moet het een beetje nodig, want het is weer nodig. Maar die zonskijn zo af en toe is ook goed. Maar je zie je bye dank en 7-3 en een mooie dag voor jou. Okay, ZD is 5 Alpha Papa Tango, ZD is 5 Hotel Lima terug. Baie dankie Adel, 'n lekker dag ook daar vir jou en sit en geniet dit daarso. En 7-3 sê jy Aberdeen uit. Tot 'n volgende keer.